Pastor Gitwaza yavuze ko Rastafariya ari idini rya Satani. Ngiye kubaha ku bumenyi mfite buke buke, nurangiza niturangiza aho tuza kurangiriza uraza kumbwira koko ibyo yavuze ari byo. So banyarwandakazi, ngiye gutangira gutya. Kera murabizi ko habayeho ikintu cyitwa slavery, slave trade, and then kenshi abirabura babatwaye muri Amerika. Aho muri Amerika babafataga nk'amatungo, urumva bagakora mu mirima yabo. Abirabura bubaka icyo gihugu. Amerika abirabura baracyubatse kozi nibo bakoraga mu imirima yavuye mu mafaranga menshi n'imisoro n'iki byubatse igihugu. Ariko later iterambere ryateye, habayeho iterambere ku buryo byagaragara ko abirabura ntibyari bigishoboka ko babakoresha. So bamwe bemeye babagumijemo, abandi babajugunya hanze. Hari abirabura bazanye muri Afrika, muri Liberia, aho usanga abirabura badafite amazina ya Kinyafrika, and then abandi babajugunya muri za Caribbean, aho humva za St. Vincent, Jamaica, Trinidad, Tobago, ibihugu nk'ibyo ngibyo. Bamwe bagiye bava muri za Amerika iyo ngiyo. Hari n'abagiye za Canada iyo ngiyo muri Nova Scotia. Ariko rero icyabaye atabirabura noneho batakiri kumwe n'abazungu bishatsemo abaribo. And then benshi nkuko bavuga ati Marcus Garvey we yatangiye Rastafarian, benshi bashatse kugira ngo basubire muri Afrika, bakure y'idini muri Afrika. So icyo gihe barebye muri Afrika, icyo gihe urumva ko ahantu hari civilization cyangwa iterambere hari muri Ethiopia. Murabizi ko ibi bihugu byacu scramble and partition of Africa yabaye ejo bundi hashiye wongera mu myaka nka 70, urumva. So ariko Ethiopia ni ubwami n'ubwa kera buri no muri Bibiliya, ngira ngo murabizi. Ethiopia na Somalia na Egypt ni bya kera kurusha za Amerika na zahe. So bagiye muri Ethiopia basanga y'umwami witwaga Gabriel Selassie, ngira ngo niwe izina ndivuze neza. And then they looked after cause abo bari abirabura, ukuntu hari ukuntu basaga nk'abirabura nabo bareba ibintu. And then they were like, we are going to be inspired. Turaza kuba inspired n'aba ngaba babirabura bari muri Afrika, aho kugira ngo tukurikirane ibintu by'abazungu batwangaga badufashe nabi. So banyarwandakazi, abantu barimo barashaka, kandi nabo ni abantu basenga Katolika, ni nka kind bakoresha Bibiliya, baba bafitemo Jesus Christ, baba muzi Rastafarian. Ibi bintu irabikurikiza nabyo nkuko ureba abaroko, havuyemo abarokore, havuyemo aba Seventh Day, havuye muri Catholic ya kera. Kandi ndashaka kukubwira ko muri Ethiopia, as we are talking, niho hantu hari abanyagatolika ba kera, aba Orthodox kurusha ni Roma mu bazungu. Abizi barabizi, abanyagatolika banyabo ba kera ku isaha ngaha turimo turavugira, ba mbere bari muri Ethiopia, abandi bari muri Iran. Bamwe bari hano muri Ethiopia, abandi bari muri Iran hariya mu Barabu. So Rastafarian ikaba yaravuye muri aba ngaba Orthodox bo muri Afrika. So banyarwanda murabizi neza ko iyi Katolika dufite iyi ngiyi mu Rwanda bajyaga basenga bagafata nuza abantu muri genocide, bakabafungira abantu muri cyaki bakabotsa. Baje na Bibiliya imbunda ihishe inyuma. So rero wowe mbwira, urumva, and then hakaba ariho waturukamo ibyo by'abarokore n'iki bituruka muri Gatolika. Birakugora, ariko ufata decision yawe nkawe nk'ubu ngubu. Idini wayikuriyemo uri umunyagatolika, uri umurokore, ugafata decision ku giti cyawe, bakakubwira ati tubwire, uraza kugenda n'idini abirabura bakoze bashaka ko bayigiriye abirabura, cyangwa urashaka kugenda n'idini abazungu bakoze kugira ngo bagukolonize? Uraza gufata iyihe? Kintu cy'urumogi ntago twakijyaho cyane kuri ntimwacyumva, byabagora kumva. Ariko urumogi ni akantu bayita meditation, biroroha cyane kugira ngo ube focused mu kintu urimo urakora. Iyo unyoye urumogi like ukavuga ati bo ukuntu ba believing, iyo unyoye urumogi biroroha kugira ngo ube focused. Hari ubwo ushobora gusanga nk'umwana yagiye arimo arabesha ngo ari mu mwuka wera hariya muri cyaki, ariko ku ruhande arimo arareba ijipo ku ruhande aho ngaho. Rero abarastabo yarangiye gukubitamo urumogi rwe, arimo arasenga mu idini ryabo, ntabwo ashobora gutekereza ikindi kintu. Banyarwandakazi, wafatwa yedi